Ahimate de repente, tambah pulsa hutu, atu baso sama be distância na be dok tebes, karazão sera seluktan, lali kalaran susah. Hare video dan. Check it out. Olá, belo sira. Amo tu kalau hau azazona. Afiar kata ko benso no tulum baromak nian, itu te kondisi na be diak. Belum sira, ya video dane hawa kara kalau tutorial da kona bawin sama kita bele sosa pulsa detel livisita ne telepon rasi. Diak antisita tu tama ba video tutorial, ba belum sira nabe maka kara katu sai cliente, bele hakat liu baloza telemor, o agente autorizado sira nabe mak besi kita buat sira helafatin huda resistu ba. Resistu gratuita belum sira. No hina baita buat sira sehetan informasi mais completo liu. Ia tutorial dane halo tutorial na bemak com maneira na bemak mais fácil e emak tutu bele prática. Tamane mak belon sira mai ita ba assiste hamu tugre. Check it out. Oke, belon sira ita tama liba tutorial. Primeiro tahanehan bintang 110 bintang 3 pagar. Isi tahanehan oke ya klara. Pilih SIM 1. Ya naman haru kita hilio sound ida. Itu kumehna mita tu sosa pulsa detel antau ita hilio número 4. Ita hanehan pihak laran. Depois ita hanehan pali pagar paru di sai número. Depois makita hilio número 4. Hanehan pali klaran. Ya naman haru kadian enter meter number. Haru kadita tama be número contador itanian. Hanehan klaran. Visitanya kali pagar paru di sai número. Oke. Tanihan número. Pertama número meteran 32 02 67 0 9 9 75. Oke, depois itanya yang clara. Haruka. Agora haruka dian hatama montante. Kosan. Ita tu exemplo, ita tu hola pulsa detel hira. Ne exemplo dit, yang namanya hola montante $10 yang klaran. Depois ita ne fale pagar, huri sai número, pois makita fuin hanehan montante osan. $10 ita ne nomor 10 ita hanehan klaran. Haruka hei. Depois atama ita ne pin, ita ne kode pin. O inhiri ita buat ser resistu, ita buat ser si kode pin rasik. Ita ne kode pin. Pois ita enter. Oke. Namanya tadi sini you are buying $10 meter number. Nia montante $10. Ini harus kita tenser confirman tu ita kali klaran. Pois ita ne kali pagar. Saya na número, itahan yang número 1 para itu dikonfirma. Yang namanya hati tadian sana. Your request has been sent. The result will be sent through SMS a few minutes. Kata kita niya pedido na ita manda tenaba. Itisimu niya resultado iha minuto balon firmay. A few moments later. Mensagem tama tena. Kita cek mensagem. Ya, pulsa tamat na. Ya, belum sira pedido na pemo kuni tamanda bane maka usi telemor haru kata namanya. You have purchased electricity successfully for meter number. Namanya? Itu kata kita ne pedido sucesso. Ita hin hatama dito na belum sira. Ita tama dito na numero meter numero, disculpa. Ita tama dito na numero pulsa na be magsira kerek na ito na. Iya, kerek oken.